Ngikula kakulona lephilo beshumile passoning overly no funny still to iba umlandeli we-channel subscribe kwi-channel nikela kwi-channel bese nabe senza kusona 9 ekuseni 5 ntambama Monday to Friday kuphela on WhatsApp Rose xolisa wona passoning ngicela ukubuza ke ngiphopheke umfowethu esamncaba ngoNovember 2024 evukile phila size sosa ke nenyama naye abantu vele kube ngibuza ukuthi uvuke kanjani bhuti wami kufeni bengibatshela ukuthi angazi ngiyabonga ewathi mfume igama lakhe empeleni uthi ke salama uphupha osinyama nomuntu ongasekho uphupha inyama osa nomuntu ongasekho naku singakusho number 1 ngokuphelele maphupha umufu yabo uPaul uhlumana osa inyama ngoba lokhu kungenzeka lo muntu ukuthi ake imenzele isithebe yabona ngovamile ukuthi uma umuntu efuna ukuthi nimenzele isithebe noma iladi noma isimayo ubone ke nipheka ungabona nipheka naye ungabona nosana inyama njalo njalo yabo kodwa number 2 kuyenzeka ukuthi umupha umuntu ongasekho kubopha ngaba oluhle uma nosa inyama lokho ukuthi kungenzeka uhambe kahle kakhulu umsebenzi wesintu uma kukhona kanje niwenzile ngoba kuyenzeka ukuthi ngapha nosa inyama nidla lapha inyama kanti benithanda kwenza ini umsebenzi wesithebe noma kuyiladi noma isimayo yabo number 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umufu kuyaba uPaul ngaba olude ukuthi uma uthi nosaka inyama lokho ngasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele niqaphele mhlawumbe khona isifo esinikwehla ekhaya ningalindele abanye baye babone ke makuphithizela kuphekwa kosiwa kanti kuzokuhla isifo yabo kodwa number 4 kwabanye mangezophupha umufu yabo Paul oluhle futhi uma ukuthi uye osela wena inyama uma kunguye osela wena inyama kusho ukuthi lapho lobunhlanhla bakho kukhomba ukuthi buvela kuphi kuvela umuntu wesidalo oza nobunhlanhla yena muphi yabona yeah kodwa ke asibe nokuthi ke uma ngenza ukuthola ukuthi nosana inyama nje lo muntu la umuntu osanda kushona akagezwa akahlanjululwa akakabuyiswe ekhaya ubhubha nosana inyama lo muntu loyo kungakhona ukuthi kungenzeka wabe trebulekile lo muntu akashonile wathethula yabona uzoveza lokho ukuthi hayi usekakalali ngokuthula siyabona.